Wako bang otino bang mogore canteen East Lango Pastorate Lira City PAG Worship Center tekwa yil terki bala aram kira kwa wingi mwaka bicha mtia kuhimu Ojok Reverend Thomas wako tinu bang Ojok Lira City PAG Worship Center Kwa yene ni yim hotel bala do we teach East Lango Pastorate Mwaka Beach ametia ni Jolo tangi Aye metika ge Dewa kwa kwa unu kele twero la PAG do mia titudo jikakame Who bati wati wenda Amen. Amen. Okay. All right. Now you stand here. Bishop Alex and Reverend Charles. Kind